Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini kilongi khubor bamta kasni. Ngau Bah Shemborlang Rynjah menta kasni ngla shimye karai ban Hiar shuki no kum Chief Executive Member CEM jaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Kadau gudai na mar ka jingdon hapreng jonga ka jing ha ka kot ka khya. Nakaliang jongki MDC jongka Voice of the People Party VPP wat ladangi sngolingo bat ngim kwa ban pediang yakane karai. Henry habangi pet yaga jingdon kam jongka jingkot jingkya ngila pediang bat burom yaga jingprimna jong Bah Shemborlang ngiken tiuru yaga jingduai bat ngikit bok kit riang bo unyo biang yakamet kabakot bakhya. Ka Parliamentary Party ka VPP ha KHADC ka Shanya ha ka party ban shim yaki rai baro Khamtam banjit ya unong yalam bathamai jong ka party lani u CEM bathamai ha KHADC ngi kerpadru ya ki pat ba bakin kelmau ya Bah Shemborlang Rynjah ba de ka ying ka sem jong ha ki jingduai jong ki ba Powell Soklen nong aiktin ka VPP ha KHADC shuki akan jadi CEM bahas tentang jadi dan asap dia. Tapi pun cuman bah dia yang harus satu kini dan long kejadian atau jong ini yang ini shuki akan komisi kata kena bahasa jadi nak pesan jadi ya shuki kalau saya duduk hari ni isaba manusia bukan kata CEM berjaya bersyukur dapat tambahan kepada semacam oh susah perlu dia jadi sebentar berfaham terkembang tapi nama parti yang begini untung ini kesemua kini pak harap beri kita kesemua parti yang bukan sila ya jenuh kanjir jenuh kanjir kita kesemua parti yang ada di kanjir parti ni. Tayo kita jadi ya shuki akan jadi CEM bahas tentang jadi dan asap dia. Tapi pun cuman bah dia yang harus satu kini dan long kejadian atau jong ini yang ini shuki akan komisi kata kena bahasa jadi nak pesan jadi ya shuki kalau saya duduk hari ni isaba manusia bukan kata CEM berjaya bersyukur dapat tambahan kepada semacam oh susah perlu dia jadi sebentar berfaham terkembang tapi nama parti yang begini untung ini kesemua kini pak harap beri kita kesemua parti yang bukan sila ya jenuh kanjir jenuh kanjir kita kesemua parti yang ada di kanjir parti ni. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.